Welcome back epi session chakani video nga te hini pore obatai phi phanga subscription to lang kama penyo phi kamnu setup phi ka man yo phi ka kani ka subscription te so vil ba important to tipi kamnu kamai phi sa phi lang ba kani ka subscription te kamadio phi ka kani ka vina ka profile hini wada em gale sanajar nyaus pa follower te pertut gale risalam rong te de pha gale ka vina ka Facebook account changa yo le setup ka kani ka star wa kani ka subscription tang star one da de batai phi tu video ka te por hini por one yo batai phi tang ka subscription te klik ka kani ka see dashboard de pelai ha kani ka monetization man da de itu te kamadio hini te yo setup ko kani ka star wa kani ka subscription te kani ka subscription no batai phi ka te kamnu setup phi ka man yo setup phi ka te so vil to important phi ha kamnu kamai pisa phi lang ba kani ka subscription te ton ya sedang ka kani video sindon kenang like kani ka video he ore teman kong em kam tho jing tip try kaya kani ke subscription ton ye klik ini yo pai ga sindon kamar you bi tho ni make money with subscription let your follower who mostly work love your work support you through monthly payment hini jimut khana ka Facebook i je kita ki follower lani kita friend i u support i manchi sen su chibanai uyo iga pai ka video i o batai chphang ye kwai batai chphang lifestyle mo mk buru kwa pai nong chphang personally to private video yong i jimut wa important ta kam nga example batai phi chphang Facebook em kam nong ha pai ka video bom yo por phi pai ka ni video am upload man ka sngi te like ko nong em kam kamalai ti chon phi jimut ini o batai phi simple ba da wa sup ba phi snya thu jimut mandalai skuri he por walai skuri te krek kot inong te bon sen te kwai lai ti chon extra nong yo constrict cho ha tu ga code yo smart j code kam te example yo jing tip extra na tu noi kai hadin de batai gi e po score te am snya thu bai te kwai lai ti chon extra te yo jing tip extra na ka kam te example man go kani man go kamalai ti chon phi hap su extra phi yo phi man su bai score phi hap ko la jong te kani ga subscription le kam te ka ni wa batai phi phong Facebook la jong hap ko kani ka subscription one man da subscribe phi ni tanga wan kam him ti chon na phi te upload video ni ya phi upload o ye tu wa subscribe ya upload ko o batai ki full details phang ni Facebook kam te man go example phi le am video phi wa important ha ya ki follower phi te ji phi chna video te thap apo subscription ha de am hik video lang ba u thap phi po subscription wa thap phi lang ba public kam te man go ni subscription yo bisnya tho ga ma ladem bisnya tho pi ga tasnya bhau comment yo chna video yang sa chen pi yo pi tip ke ya ka ni ka subscription te kamar yo pi ni kate yo u le kate yo le set up ga ni ka subscription kamar yo pi klik ga ni subscription klik ga yang ma klik ga ni ka set up yo bo klik itu mana de pi tuan te add tools mana de pi add tools te da add ko ini te am kamu choose pi kaya judge mo ni da am kamu choose pi mut kaya profit ubo ini gp bo live video gp bo highlight comment kam te example ter kada kwa pi choose din hoi hi kaya judge wo important wo kwa pi punyo ya ki buru bisa ya kita ki follower pi kam te jing klik biang ni ke subscription session yo punyo biang pi yang man go back something went wrong go kejak te kamu di kani ka tani ka subscription da de set up ka te kwa pi edit selai kani ke logo ini wayo pi pa yo punyo pi kani ke logo em ini live ma ni ke logo setting te klik itu mana de pi tuan telah ini edit tepat gp bo dor ini pra pakunde example kam te sispa anrup kede haduk pra spa la gp bo dor kani video tengah skem mengajan ini mau important kani video ip boy em hi kwa important na tangwa tengawan ko abo prap ko di kam te example te choose prap ko di gp bo choose pan rup ko di la important nak video pi hado katte kam tu example teknika subscribe benefit bo klik yang itu edit te gp choose exclusive content live video kam te example te le jai ho choose pima ni highlight comment te film am video bi kam te important te gp choose kani live video ni highlight comment wa kani ga recognize post gp choose da kani sa te de live update do kam tu dan hi te update ko automatic te kini ke start le chun let up le set up ga sundon wa to da pha kini perlo kam ong pi kini ke start le am kam hi u le set up pi ga te habu pi le da ki pertuj original wa ga date of birth pi wa ga tarik dimiat ama manda set up pi ga khnang yo sup manda set up bank account pin ni chkhmat te du kam tu don hi de kut kini ga subscription kam dio pi de batai tu ka subscription to lang ba gete wala ti chon pi wa su wi extra by score extra by ti chon te ama
jadi bersang thuk pi yo batai biang sok ko video dang em hi kai account nga em set up ka subscription yo batai la ka short app video yo bersang thuk pi ka tukan ni ku boleh cibon cuman next video